Muri 2021 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS ryagaragaje ko 40% bangana na miliyari 3.1 z'abatuye isi bafite ikibazo cyo kuribwa umutwe kugeza ku rwego rw'uko batabasha gukora neza akazi bashinzwe. Kuri uyu munsi uburyo twateguye ni wowe bugenewe kugira ngo ubashe kumererwa neza, ukore neza akazi kagutunze ndetse n'umusaruro ubashe kwiyongera. Njye muri kumwe ndi Mutuyemariya Rachel, nkaba ndi clinical psychologist. Bwa mbere bwo kwivura umutwe turadondanga. Murareba uko mbikora. Urareba hagati y'ibitsike hanyuma udondange. Murareba ndi kudondanga hagati y'ingohe. Tudondanga hagati y'inshuro 9 na 12, ariko ushobora no kurenzaho kugeza igihe wumva ubwo bubabare bushiriye. Unaza hano ku mpande naho ukadondanga ku mutwe. Ibi biterwa naho umutwe uri kukurira. Hari igihe umutwe ukurira imbere, hari n'igihe ukurira mu musaya. Naho ukadondanga inshuro ziri hagati y'9 na 12. Bibaye byiza igihe udondanga urahumeka, kwinjiza umwuka mu mazuru ukawusohorera mu kanwa. Umwuka mwiza winjiza ni umwuka ugiye gusukura bya bindi byose bikubangamiye biri kugutera kuribwa umutwe, hanyuma bikaza gusohokana n'umwuka usohoka unyuze mu kanwa. Uburyo bwa kabiri bwo kwivura umutwe ni uguhumeka. Ubwo guhumeka rero ni uku gukurikira. Turakoresha igikumwe n'agahera. Turafunga izuru rimwe dukoresheje igikumwe, twinjiza umwuka muri iri ridafunze. Noneho nitujya gusohora umwuka ntabwo tuwucisha mu kanwa, ahubwo turafunga rya zuru dukoresheje agahera, hanyuma umwuka usohokere ahahiriye. Turabikorana kugira ngo mubibone. Tunahindura n'intoki. Twari dukoresheje ukuboko kw'ibumoso, none tugiye no gukoresha ukuboko kw'iburyo. Dukore kwa kundi dukoresheje igikumwe n'agahera. Dufunga izuru rimwe, dusohorera umwuka mu rindi. Uburyo bwa gatatu bwo urashyira ikiganza imbere ku mutwe, hanyuma ikindi kiganza ugishyira inyuma ku mutwe. Urashyigikira umutwe nk'uko nguko ndi kubigenza. Hanyuma nurangiza uhumeke winjiza umwuka mu mazuru, maze uwusohorere mu kanwa. Umwuka winjiza mu mazuru utekereza ko uri kugenda wegeranya bya bintu byose biri kugutera ububabare bw'umutwe, hanyuma bikaza gusohoka binyuze mu mwuka usohoka unyuze mu kanwa. Ndizera ko ubu buryo butatu mwabonye uburyo bukorwa. Mukomeze kubukoresha kugira ngo mwiteho, mwivure uburibwe bw'umutwe, mwivure kubabara umutwe, ndetse kandi mushobora no kubisangiza n'abandi muzi bagira icyo kibazo kugira ngo nabo biyiteho. Mugire ubuzima bwiza bwo mu mutwe.